Data wa twese wo mu ijuru, Mana mushobora byose, Mana ukomeye kandi uhambaye, kandi uvuga bikaba, uteka bigakomera, urema ibitariho bikabashaga no kubaho. Ndasenga umwene data agiye kumva ijambo ryawe, reka rimwubake kandi rimukomeze, ko rimusaze ntaba ariko rimusiga, ariko risa n'impinduka mu buzima bwe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turabaramukije mwese bakunze ibikiganiro, haracyariho ibyisigiro, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Haracyariho ibyizigiro ko wakomera, haracyari ibyizigiro ko watera imbere, haracyari ibyizigiro ko wagera ku nzozi zawe, haracyari ibyizigiro kivyo abandi bagezeho nawe wabashaga kubigeraho. Mana yacu nirobanura ku butoni, ivyo yakoreye abandi nawe yabashaga kubigukorera. Haracyari ibyizigiro ko ndwara wayikira, nubwo abaganga bakubwiye ngo nikira, ariko haracyari ibyizigiro ku Mana. Haracyari ibyizigiro ko wabona amafaranga ukuzuza inzozi zawe, haracyari ibyizigiro urugendo wapanze inshuro nyinshi rupfa, haracyari ibyizigiro ko gwakunda, ko Imana twizeye ntigira imipaka, kandi ubuzima ifite nibwo buzima yaduhaye. Akira kwambuka imipaka mu izina rya Yesu. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana rifise teme ivuga ngo aho siho wagenewe kuba, aho ntabwo ariho wagenewe kuba. Sinzi ubuzima uri kurabamwo, ariko ijambo Imana yazaniye riravuga ngo aho siho wagenewe kuba. Sinzi imibere uri kurabamwo, birashoboka ko ari imibereho kubwawe ubona ko ari myiza, birashoboka ko ari n'imibereho mibi, birashoboka ko uri mu kazi, birashoboka ko uri mu nzu yawe, birashoboka ko uri muri parasera yawe, birashoboka ko uri muri business yawe, birashoboka ko uri mu rugo rwawe, birashoboka kuri mu bintu runaka, birashoboka ko umaze gufata ingendo runaka, birashoboka ko ari igihugu wamenyereye kugenda ujamwo, ariko ijambo ryaje rivuga ngo aho siho wagenewe kuba. Birashoboka kuri mu byaha, birashoboka kuri kuragendera mu ngeso runaka, birashoboka kuri kuragendera mu bintu bitagira ikimazi, ariko ijambo ryaje rivuga ngo aho siho wagenewe kuba. Message Imana yampaye kubw'ubuzima bwawe iravuga ngo aho siho wagenewe kuba. Jambo rirambwira ngo bari mwisuzuma, ariko mwimenye, mumenye ko muhagaze. Ariko abantu buno munsi nugusuzuma abandi gusa, nukuvuga intege nke z'abandi, izacu tukazicaraho, nukuvuga uko abandi baguye ukibagirwa ko nawe waguye kera, nukuvuga ivyo abandi bakora nabi ukibagira ko ivyo ukora nabi ari vyinshi, nukuvuga abandi bafeirinze mu buzima ukibagirwa nawe inshuro zitabarika waguye. Nuko we zitamenyekanye, ariko nawe uriyizi, kandi igihe cyose utosora akabango kari mu jisho rya mugenzi wawe, utaravana ikibango kinini kiri mu jisho ryawe, uburiko wishyira ku karubanda, uburiko wowe ubwawe wigaragaza. Ijambo rirambwira ko turi umubiri umwe muri Kristo Yesu, ariko uwo mubiri ukaba ufite ingingo zitandukanye, ariko kandi izo ngingo ziri ku mubiri zikaba zifite ibikorwa bitandukanye. Amaboko afite igikorwa cyayo, amaguru afite igikorwa cyayo. Wibabazwa nuko nzi gusenga, bishoboka ko nzi gusenga ariko nawe ukaba uzi kuririmba kundusha. Wibabazwa nuko nzi kwigisha, wenda ashobora kuba nzi kwigisha ariko nawe urazi gutanga. Imana yaguhezagiye, urazi gutanga, wenda njewe birangora. Buri umwe wese arafite ivyo ashoboye uwundi adashoboye. Twese mu nzu y'Imana turabikimazi, twese turafite ikimazi. N'uyo muntu ubona umengo ntacyo amazi, bishoboka ko ari ubibona, ariko yamusizeho irazi icyo yamushyiriyeho. Kandi udafite ikimazi uno munsi yakigira ejo, akadatawe ntabwo kagirane, ntabwo gahera. Impera n'imeruka karongera kagatogwa, kandi aya akatabuze karatogwa. Nimba utarabora humura uzatogwa. Ariko na Lazaro nawe yaramaze iminsi ine mu kuzimu, nawe yari yaraboze hanuka, ariko yarabashije gutogwa, yarabashije gusohoka mumva, kubera mumva so yari yaragenewe kuba, ntabwo ari we yari yaragenewe gushira ubuzima bwe. N'ahantu yisanze kubw'ibihe, ariko so yari yaragenewe. Hari ibihe wabayemwo wisanga mu bugwayi runaka, ariko aho so wagenewe. Ijambo rirambwira ngo mu mishagu ya Yesu twarakize indwara. Sizi ubuzima uri kurabamwo, ubuzima bw'intege nke, ubwo sibwo waremewe kubamwo. Birivuga ngo Kristo yaducikiye ubushobozi bwose bw'Imana. Basotarabareya, mwemu w'Imana muri twebwe n'ubushobozi bw'Imana muri twebwe. Ijambo kandi rikambwira korabadegi basate,
Imana ishimwe cyane ko twahezagiwe imezagiro yose ahantu w'impemu ho mu ijuru muri Kristo Yesu. Abana b'Imana turi abahezagiwe, ntabwo tuvumika ariko turi abahezagiwe. Ariko sinzi ikirere uri kurabamo, ese uwo mugisha uri kuragaragara, ese uwo mugisha uri kuraboneka, cyangwa icyo cyamwa ntabwo uri kurakigaragaza. Igihe ni ikinyene cyo kwama, igihe ni ikinyene cyo kugaragaza ubwo buzima Imana yatekeye muri wewe. Matayo 18 ndashaka dusoma umurongo wa 11 ariho umurongo tugiye guhagararaho, ngo kandi umwana w'umuntu yaje gukiza icyari cyarazimiye, ngo yaje gukiza icyari cyarazimiye. Siza hano wazimiriye, sizi n'ibyo wazimiriyemo. Birashoboka ko wazimiye mu buryo bubiri, ngiye kuvuga uburyo bubiri abantu bazimiramo bagaja ahatariho. Ngiye kuvuga kandi uburyo ahantu habiri umuntu ashobora kuba ariko atagenewe kuba. Uburyo bwa mbere bubiri umuntu ashobora kuzimiriramo, umuntu arashobora kuzimira uburyo bwa mbere, arashobora kuzimira akaja mu bintu Imana itamuhamagariyemo. Niyo mpamvu benshi bahomba muri business. Yego mu maso y'umubiri ntabwo wakoze icyaha, ntabwo ari bibi, ariko wagiye muri business Imana itaguhamagariye kubamo. Ugasanga umuntu ariko arakora ibintu ariko ntabwo ari ibye, arabyangiza kubera sivyo yigiye, nta nubwo ari ibye, nta n'Imana bifitiye. Buri ikintu cyose nashaka kubwira ko ari impano, no kuvuga ni impano, no gusenga nayo ni impano. Imana ishimwe cyane, no kuririmba ni impano, no gutwara imodoka nayo ni impano, buriya no gufura impuzu zigasa neza nayo ni impano, buriya no guteka ntushiririze nayo ni impano. Imana ishimwe cyane. Impano mwe muzika ari zo mu itorero gusa, ariko na ziriya zo mu rugo, na ziriya zo mu kazi, nazo nyene ni impano, kandi ntabwo ari umuntu aziremera, nazo ziva hehe? Ziva ku Mana. Imana ishimwe cyane. Ahantu hambere ushobora kuburi, urashobora kuba uri ahantu ukorera amafaranga make, ariko Imana yari gukeneye aho ukorera amafaranga menshi. Urashobora kuba uri ahantu Imana itakugeneye kuba. Yabasuta kabadegi bakaya. Umva nkubwire, Yosefu igihe agurishwa muri Egiputa yararose icyubahiro kwa Potifari. Yosefu abakozi baramwubahaga, ariko aho so yari yaragenewe kuba. Kandi icyo cyubahiro kuri Yosefu cyari gihagije, nk'umuntu yari umuja, nk'umuntu atagiraga ijambo, yari yaraguzwe, ariko akagirwa umuntu umujeje wa rugo w'inzu ya Potifari. Kandi Potifari yari nk'icegera cy'umwami. Potifari yari umutunzi akomeye cyane. Potifari yari afite ijambo rikomeye mu gihugu. Ibaze rero Yosefu acaba umukuru w'abakozi bose w'ubutunzi bwiwe bwose. Urumva ko Yosefu atari umuntu asanzwe, ariko icyo kibazo yari arimo ntabwo ari Imana yari yaramugeneye. Sinzi ibintu urimo bishoboka kuba ari byiza, ariko sibyo Imana yakugeneye kubamo. Umva nkubwire, Imana mu kugira ngo ikujane mu byo yakugeneye ishobora kuzana akabazo nkuko yakazanye kuri Yosefu. Ako kabazo Yosefu kamiziza muri gereza, amara igihe, ariko birangira apfuyeyo, birangira ageze ku Imana yavuganye nawe. Hari ibintu duhura navyo bikaza ari bigaragara nk'ibije guturimbura, ariko twashikama tukaguma mu ijambo no mu gakiza, ahubwo bikahinduka ingazi, bigahinduka indege, bigahinduka déplacement itwiziza mu vyo Imana yateguye kubwo ubuzima bwacu. Yesu cyamuzanye rero yaje kuzimurura. Hari ahantu ushobora kuba, ariko ukaba mu bintu atari Imana yakugeneye kubamo. Ugakora ibintu ariko atari Imana yakugeneye kubikora. Ukubaka urugo ariko atari Imana igubatse. Ukavyara mbere, ariko uwo muntu muri ko mubana ataturutse ku Mana. Mariage gakorwa mu ishengero ataturutse ku Mana. Niyo mpamvu ingo nyinshi nta mahoro zibamo, izindi zirasambuka kubera ko si zose zubaswe n'Imana. Attention nga simvuze yuko ingo zubaswe n'Imana ko zitanga ibibazo birahaba. Niyo mpamvu urukundo rurimo kwihangana no kwirengagiza byose, urukundo gwihanganira byose. Nimba rero urukundo rurimo biriya byamwe uko twigeze kuba tubiganiraho, egare yuko umuntu ukunda utegereza kwihanganira intege nke ziwe, nawe akihanganira intege nke zawe. Ni byiza kumenya uwo mubana ivyo yanka n'ivyo akunda. Imana ihabwa icyubahiro. Ugiye gusoma ariya mu gitabo cya Luka ari ibice 15 ngahera ku 11 ukageza 32, turabona umwana w'icangaza araza imbere y'umuvyeyi, aramubwira ati nyabuna papa, jewe ndambe no kubana nawe, ndambe no kuba mu nzu yawe, kandi rero wewe Imana yaraguhezagiye, ufite byose. Ngaho rero masurira umugabane wanje, ko ndabizi ko hano negerezwa kwaronka umugabane nkuko nawe ushobora kuba waragabanye ku mugabane wa papa wawe, nubwo ntabizi, ariko nje
jewe ntegereza kuronka umugabane wanje. Ati nimba uhari. Umubyeyi aravuga ati umugabane wawe urahari. Aramupasurira aramubwira ati kuva hano gushika hariya, biriya hariya hose nahi wawe, buriya butuzi bwose rubwi wawe, ariya masho yose nahi wawe. Amuha buri kimwe, nukura muha n'abakozi. Arangije ngaca aravuga ati rero njewe kuba hano ntabwo bikinkwiriye, reka ngende kwibera mu gisagara, ngende kwibera mu muji wa kure. Aragenda, twadufaranga natujanye mu busambanyi, mu maraya bwose buraheze. Noneho ngatangira gukena, atangira kwifuza guhazwa n'ibyo kurya ingurube zaryaka. Arabura akazi, ubuzima burakubitika. Arangije atangira kubaho nabi, ariko kandi wabo yarabayeho neza cyane, nta kintu yarabuze. Abantu b'Imana koramandere bosi bakaya, mu Mana nta kintu twahaburiye, mu Mana hariyo byose, ariko gutabumbwa n'ikibanza turimo. Ivyo vyadukwegeye kuja kwifuza ibiri kure yacu, ariko bidukururira mu nzira mbi, bidukururira mu ngeso mbi. Imana idutabare cyane. Uyu muntu aragenda byose aramara, none atangira kwibwira mu mutima, ariko nubwo ndiko ndagira ingurube, ariko nubwo ndiko sangira n'ingurube. Ibaza umuntu yasangira na se, ibaza umuntu yarira ku ntebe y'ubwami, ibaza umuntu atarazi kwitegurira ameza, ahubwo bamuhamagara ameza bahejeje kuyacafuza, basizeho buri kimwe cyose, wakaza ari kurya gusa. Ntiyarazi no gukura ivyombo ku meza, yarya gica agomba, ariko bimunanira guhaswa n'ivyo. Ivyo vyabaye kuri Adamu na Eva. Imana ibaha byose ngo babiganze, ariko birabananira kubiganza, birabananira kubumbwa n'ivyo Imana yabahaye. Birangira bariye gucamwa Imana yababujije, birangira batakaje ubuzima. Ko niko twazimiye, ko niko twatakaye, ivyacu turabijana, turabinyanyagiza hirya no hino. Uko niko Satani yahindutse umwami w'inosi. Ko niko Satani yabwiye Yesu ngo numfukamira nguzaguha byose. Ni kubera ko umuntu nawe wa mbere yafukamiye Satani, yemeye ivyo Satani amubwiye. Ivyo bica bituma Satani ahinduka umwami w'inosi. Ariko Imana ishimwe ko Yesu yabihinduye, ko yamwambuye byose, ubwo bushobozi abohereza ishengero. Ni muri ishengero rya Kristo vuga ati ndafite ubushobozi. Imana ishimwe cyane. Ariko wa mwana ngo yigira inama, aravuga ati no, aha ntabwo ariho nagenewe. Ubuzima ndiko ndabamo, oya ntabwo ari bwo buzima nagenewe kubamo. Icoma nawe ukirimbura, ukamenya ubuzima uri kurabamo katari bwo buzima wagenewe kubamo. Hari ubundi buryo bubiri, Imana ishimwe cyane, ubundi buryo bubiri umuntu arashobora kuba ari mu bintu Imana itamuhamagariye kuba. Mu buryo bwawe urashobora kubura ahantu nukuruguwe neza atariyo Imana yaguhamagariye. Kandi kindi nacu urashobora kuba uri mu byaha, uri mu ngeso mbi, uri mu ngeso zitandukanye. Birashoboka kuri mu busambanyi, wigeresa umugore wa kabiri, umugabo wa kabiri, turabikora Imana igahora ukiyumvira ngo murawanya, ariko izabigaragaza ku munsi w'amateka, izabigaragaza imbere y'amaso yawe, ko bikurikirana maso bibone. Ntabwo yabyibagiwe, ntabwo yakwirengagije, irakubona, irindiriye gusa guhindukira ukavuga ngo no, aha siho nagenewe kuba, ubu si bwo buzima nagenewe kubamo, aka kaboregwe ntabwo ari bwo buzima nagenewe kubamo. Imana yacu ntabwo itera ubwoba, ivuga butumwa ritera ubwoba, ntabwo ari byiza, nta nubwo ari Imana yadutumye, oya, yatubwiye kuvuga ubutumwa bwiza, hanyuma uwizeye ubwo butumwa akabasha gukira. Akira umuriro bihe bidashira. Imana idutabare cyane. Ya kazobaregi basate. Noneho uyu mwana arabimenya, atasiho nagenewe. Icoma nawe ukabimenya, sinzi ubuzima uri kurabamo, ariko ukamenya atasiho nagenewe kuba, ahasiho nagenewe kuba. Imana irashaka wowe ubwawe ko wimenya. Birivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, ariko nibamara gukomera bakore ivy'ubutwari. Abantu bazi Imana yabo, abo bantu babasha kwimenya. Ko umenya Imana niko wimenya. Uko utaramenya Imana ntabwo uramenya wewe wave, kubera ijambo ry'Imana n'iciro twirebamo tukamenya abo turibo. Imana iguhezagire cyane. Ngo noneho afata umwanzuro kugaruka mu rugo, arangije aravuga ati ariko kwa data n'ingurube zijya neza, mbere abakozi barajya bagahaga n'ibindi bagasigaza bagasanzaza, ariko njewe ndiko ndibishishwa by'ingurube. Ati no, ahasiho nagenewe. Ayo madeni urimo ntabwo ariyo wagenewe kubamo, izo ntambara urimo ntabwo ari zo wagenewe kubamo, ubwo bupangaye urimo, aho gasuzuguro, iyo ntwara ufise ntabwo ariyo wagenewe
kubamo. Tuva narangiza uno munsi uze gufata umwanya wo gusenga, ubwira Imana ati Imana ndambiwe no kuba muri buno buzima, ahasi nagenewe kuba, ubusibwo buzima nagenewe kubamo. Abiseye babwira Imana ati turarambiwe no kurya amano, no turakene uduhindura uduhe n'akanyama. Ya bwira Imana tahasi nagenewe kuba, ndabye ico Yesu yakoze, ingene yahindutse umworonko cike ku mutunzi. Oya, ubu bukene ntabwo ari bwo nagenewe kubamo. Ndebye ko Yesu yakubiswe kugira ngo mbeho nagwara iyi ndwara, ntabwo ari yagenewe kuba mu mubiri wanjye. Ndi inzu y'Imana, ndagomba aya basuta bareya. Umwanya ubaye mutoya n'ukuri, nari gufata umwanya nka gusengera, ariko reka zafate audio umunsi w'ejo ngusengera kubwa rino jambo. Imana iguhezagire cyane. Nariko ndashaka nawe iri jambo risengeremo. Ufise umutwaro, ufite ahantu uri kurabo utagenewe kuba, bishoboka ko imbaraga zawe zakunaniye kwa kuvana, ngaho terereza amasengesho tugufashe. Prise de 157 65 177 339. Mwari kumwe na Apostle Ndo wa Kristo Glory Shine. Mwarahezagiwe cyane muri umugisha w'amahanga, ahuri so wagenewe kuba, haraho wagenewe kuba kandi vuba ndahakubona mu izina rya Yesu.